that's called for me to be able to Tadhg na blianta go mar taibh. Bhíoh teachta gánaí chun. Agus bhíoh letarach agus nuair bhíoh an aimtir go hoch bhíoh taricáige chun dún mór himpeall. Agus bhíoh teachta rothar na dhéicsan. Agus bhíoh a chaint ge dúin. Dúine bheith pása, nó dúine bheith bríon, nó dúine bheith marw nó an rud fear an bhhadal. Weather is forecast to continue across the country with temperature lows of -10 degrees tomorrow night. Like that time, but you know, you avoided any bad fresh, didn't you? Be sure of it. Yeah. For the last round up. Yeah, the last round be the hardest. I know. That's sure. Well, sure, yeah. You knew enough to do with your sheep and everything, no time. Yeah, we would, yeah. Oh, yeah. That's sure. You kept going, all right. No, they keep on going, all right. You know. Happy New Year to you. Yeah. We'll see you again, yeah. Right, flan. Flan. The boys are down. So I'm going to Fhear more from the lane. Is she just staying? Yeah, she can't get on chat to go. Yeah, no, if I Steve. Yeah, she flan. Tá mí an bhéir le Tadhg Eugie an Phoist thuirtúin gach lá agus bhíonn scéalta ige mar an aimse agus scéalta eile mar íon bhún dóigh. Hi, sir. That's your win. That's sure. How things? Thank you for joining us today. Hey. Thank you. Yeah. Yeah. Oh God, no. Can't need bother of water. Well, tá annach críonna gom haig agus heirfiúhhain mar adra de chahadar mbliain agus trí feadh sa Phoist an bhirrta chuideolta chéile ó 19sé go dtí 2000 agus idé. Ach sin is dó gur ben críine siad go mar haig ná gur hosna sé gan dó rothar bhí Eugie, ní a bhéon bhean ar mór an uair sin, ach an san nar hosnig taig bhí handa 50 agus an san bhí scútarige agus is na dhéasan bhí sé géirí sa telas tá fór sé ar gluis rothar agus fór sé gluisteán an san ach níor bhéon díbháil a lógar ar a chostas féinna bhíon gluisteán. Ní a bhéon díalaíocht as an gluisteán. Is mar sin bhí sin nuair a dúna go fion faoi schúléon san is an sanna fórtaigh an bhean nuair a chuir sé híos go baile Bhúirne, ní bhór sé an bhean go díosan. Searching the area now to try and find him. They don't know how to Not to impose the increased tax on their customers. However, the economic downturn recent in Belfast. have to come out and comment. I think he's just dismayed. Is it your last year? Oh, it is. Yeah. Louder, no? Yeah. I don't want to be more. I'd like to show it. So, like Jan Mario said, love daily. Yeah.
we just struck a little bit. Don't tell in the road. Oh, we will, yeah. That's what we will. Do you know if I shoot the rest? You're a bhíoch an chórága, agus bead náime mé mí sé mac fá cúpla lá, agus you're nébhacha an túris go bhíon cad a bhí titim timppla na h-áite, car éon socrid, éon pósa, éon túirtamach, dúirt se tá fuil grón timppla na h-áite, bhí pártaí móra mar chumar agus bhí pártaí an riimi sin ag an mills, ag an mhuileann. So sin éon sór chórá bhí go bhain agus bhí an áhasarí, bhí sé níos fearr ná papéir. Ní raibh cinní an nóachta Tadhg Eugie sin é bhí chuige gcónaí cinní an nóachta. Yeah, I'm busy. Have I decided? No, I'm saying. No, thank you. That's sure. And you know, I hope you have a very happy retirement now. Thanks very Is this much. your last day? The last day is You right. know, I'll be lonesome out after you. Do you know? Yeah, God I win. That's sure. God I win. Okay. And I'm 33 years here. That's good. And you're the only postman that ever delivered a letter to me. Yeah, You're that's nearly sure. at the end. Are you another hour now? Another hour? Another 2 hours? Another 2 in here. Oh, glory. We're sowing the winter onions. Oh, and yeah. you know, they're for the show in Ballingeary. Fair play, Lord God. In 2010. Yeah? And you know, I'll be 81 next week. Would I want my head examined? You were the dealer, Lord God. You couldn't beat it. It's mighty going. Yeah. For Ballingeary now, 2010. Into the lárnach, good deal. That's short. Good deal. What's that you saying? Yeah, give me a couple of dollars to count, That's short. I'm actually our bar. Oh, Christine, make them on it. No. Time me to come on. Oh, yeah. Dus kom eens in die helemaal maar Oh, nee. die wakker toen sport dat jullie Sure, Tom, but come on, you'll couldn't do it. Come on, you'll couldn't. My God, yeah. Kan er achter zo is, dan leert Dat was not a bit back maken. Christ, Huh? That's sure. You know, wie neemt je maar na tegen? Can't claim it, Miss Farron, show you see. Oh, toch, hè, dieren? Die aan de ver was je geleerd. Dat zo. Wij gaan. Baby, er mis gevangen. Mooi letter voor ons dan ga ik niet de gaan je nooit gereden, maar we gaan hem heel raken in zo'n dingen doorheen. Als ik al een letter gedozen, wel door ze, wel een letter goed lefinogon, niet een letter van ach. Ulen letter kloon is je goed. Wat je dan soort kun je fijne een koraal horen je is aan erg het vader. With the end, that's sure. No. That's sure. Where's Gilgriff? You didn't tell me yet. Abby, come to Carter, we're tired. Come to Carter. What's that say? Rusty? Hold on, I'm going to have to talk here. Oh, good. Neither my good. Huh? That's sure. Osculaires, Fhear man in Mhúscraí, so. Oh, my God, thought you good deal to come show gemacht. Lín and Jerry agus Cormac agus Fhear agus yeah. Agus Eamor. My God. Lámóra. You know. Lámóra. That's sure. Lámóra. You know.
duine nechirtíanta be taig le, do hiic taig duine, do hiic sé duine agus do hiic sé chad bhí i testáile óghine. Da bhí lán rialacha beidir i leabhar haig. Ach duine be taig nar hagan leabhar riamh de réir a chlódaigh, da ginn sé rud féin a gánaí. Níor éist sé le rialacha agus níor chlíigh sé le rialacha. Bin éon sais duine agus ní gnáth go dútar a hentoghine tuis annach de bríanamh. Ach tuchttar a hentoghine tuis go raibh measir agus go raibh muínig daoine as. Agus bin éon sais duine a taig. Da bhí mes agus muín agus ginn sé sárabair mar tá rána d ginn sé ná an daine néchar. Do léigh sé gurí sean daine agus déoh sé na níthe. Tú an tása gom féin gur léigh sé gurí sean daine. Agus gan éon litrí geáibh, chuna cinn tú go rád ar áráid. Agus éige gin an rud an tórsan bhfuil is gníomh úntaach ar fad sé, gníomh dheana ar fad. Agus ní héanúna go raibh measach daine agus ní héanúna go mé misculéir a gí gacha an rathir agus ar hiáin is na blianta tá rompa. So what do you mean, boy? Slide again. That's short. Yeah. That's short. Slide. Yeah. Gwyn do chéan rahir a somach. Les na cíir agus na húin agus les na bahas go chéan rud eile. Daar moet je maar gaan lachen leren. Oh, daar Good deal. Good morning. Yes, indeed. We'll be sure. Sure, we'll be seeing you around. Regard, yeah. That's sure. Just Tadhg mbliain. Tadhg mbliain. Yeah. Sail fada búin ige Bhúirne agus tá sé mar tá luas an gréir ige fós. Agus léí tá go éiad sin a bhfuil gom le rá mar bhfuil bhear. Agus go mar sé céad. Agus go mar sé céad. Ní sé sin in mar táim sin céad. Tá chuí mí leis.